Kembali di Vivoro. Kini ke video menta ngan pemberta ya ka chances jong ki UBSI. Showan po ya kata menta shoya ka pus kedon konjali kedon saw poi teli baro. Te R nam tagi UR kan riu nam tagi khasi jantia. Kandai nam tagi garo pat saw teli nam tagi order SC ST. Ta. Te kano ka chances bapi la ban yo ban poi interview nam ta ka SI ka he ba mo ka competition ka hai ba te kibala ban skur he utop skur la ubayo he pelat nong de ars pa khat saw ha exam une de ars pa khat saw te la plus lang mar gajing mare la da yo san pho ne long ars pa andrew pho saw te la de andrew pho la yo ars pa nyo pho te mut ba kibayo syaka ars pa prapo sejrong kila don jingkermen ars pa prapo kila don jingkermen kibayo ars pa prapo mutba kila don lupa ha ka pesanan tulis kibayo ars pa prapo ta te kiba cross ya ka ars pa mak shaneng tang ka exam kidon kumba khandai ngut kine kide kiba cross ya ka ars pa mak shaneng haka written exam te ubah he mak e ude ars pa khat saw te kine kide ars pa shaneng te kidon khandai ngut kine ka ayo lupa syaka ars pa san pho kila bende ars pa nyu pho ars pa prapo ars pa knai pho kila don lang ne kama kidon khandai ngut te saki ba cross ngan shim tang alu shispa prapo hadu shaneng mo ngal pen khin pa ne te ki ba cross shispa prapo shaneng hadu ars pa tam kidon kumba saup arngut to ngal pen khin tang kat tu pila dem sutu mo ni saup arngut kidon kumba saup arngut ta saup arngut baro kibala cross gina da shispa prapo mak shaneng te plus bat san pho kelong ars pa lai pho max kine kibanga shu bu ya kaba minimum mo te kidon kumba saup arngut te kidon biang sa kibom ngampat khen kindon bun bha te na kine ki saup arngut ro majority kide khasi garu hangne ngala cek kidon kumbatang arngut ki garu nagi saup arngut dondang arngut ki order SC kidon laingut te kidon lang bari kan theiro kumba laingut lane sangut e kan thei bodon hakane ga saup arngut kilis te kamax empala ban tip mo kiba ya gajing mare empat yo cek man plus lang te kane kade jatang ka probability ban pen khen kemud ba kumno pihak ban crossback ya ka ars pa saupo ki khasi ka ban crossback ya ka ars pa saupo ban don ka chances mo kane ngabu ars pa saupo ma pendon ka chances markin bun ma marbatang ki bala cross ars pa lai po ru la don pa saupo arngut tang ki bangala yo ban khen minimum ma kata khen ki max ki barido ars pa lai po max kila don lupa plus lang bat ka jing bare mo kila don pa saup arngut te plus gitu kiba hapok du kiba he jing bare kindon kumba to kan ngut e te kapus ni khasi jantia kadan tang khan riu UR te khan riu ngut gitu la saup ar kila don ba kan hai ba te kumut ba kan debet ars pa saupo tang ki badan hub magina ars pa sapho ki bala thikana ban poi saka interview kumut ba ki degi ars pa phrapo kini ki bala yo ars pa phrapo kini te kala thikana ban poi interview te ka starting jong ka chances ka dei ars pa sapho nam ta ki khasi jantia ars pa sapho ka chances nam ta ka UBSI te nam ta ki garo ka chances for the garo kan dei around 200 kator ngai sila shubu tangba kila bandon ge bayo kispa prapo ru nang yo mo tene ngai shubu ne de arspa ntai khasi ge de arspa saupo nam tai garo ge de arspa
marba kasih bayo he max kebun ni kasih sudah igaro gitu nama tenan tai garo ngashubu yune arspa kidon gibala wat ki bayo shispa prapo na shispa san por kinyo bay lara gitu nama mar garo gitu na kan idet bat kiba to exam ro gitu na ba tenam ta kasih arspa saupo tagaro arspa taga jeng efer temagaro nang don bayo une kasih te mtikana shu kin bana shupo kenom yo kane ngashubu mo kane bu kabarit du kane ba nakiniru nlaban tikena shu ban yo margil abun lupa ge bakros arspa sopo kedan kombasan po plus a san pongo de ladon ya chances kolong kata tiki candidate baro nam ta ka UBSI kidon komba arhajar laispa prapongut tenaga arhajar laispa prapongut kasi given po interview te shispa lane prapongut shispa ngut lane prapongut mta te man bun shu kata mar bakalan tang khandru ko pos te rada double triple prapongut shispa ngut mtai tum bun re kata nga shu ail pa godba phaban cross lada cross ars posapo pidon jengkermen empat tikana telada pila cross ka ars pa prapo pila tikana ban poi shaka personal interview nam tai garu da arspa te garanti bagi layo ben personal interview nama kindo na ba ikin tere gitu na ba da mag poi arspa sanpo la don hi to kanangot baka chances mara ka sau teli pus ke nam tai kan thei te la don lupa te kitu gi la poi lupa ka arspa sanpo la don jingkerman etang katu hi nam ta kini UBSI nam tai ba arspa sau po shaneng kadai tang kahup kiba arspa prapo kila direct la yo ya ka personal interview padam tai garu kadai arspa tang ini kulisibon